Maundu ma huiti sivitali ni wakanguno level 4 ni maende ya kwanza na balabe maunyungu nyesiota uthukumi muthuku kukosa ndawa ithimo cia vatata x-ray kwitha itebo kiwuo kati wa mathina angi aume aseme lazima kuiva silingi 3,000 kukwata uthukumi wa ambulance kutwawa sivitali ni ingi musini wa Masaku kuthoa ndawa ona ila cia mbesa nini ta painkillers za wa sivitali kati wa sindu ingi. Senator wa county Mwandu Agnes Wakavindu ni watambuka sivitali ni uu barawenda gavana wa Masaku Mwandu wa vinyendeti kuikithia uitini wa ila na enenthi kueka kuthina. Boniface Wema wa umaelesekana sivitali uyu kumbeletwa mathina maingi mailasimika kukwata ithimo na kukuma visanza wa sivitali uyu na kwithwa sivitali wina matakitali matonya unengane uiti vesindu mbingi itevo siotumikana wau no sivitali ni usi umwaile mbitu na kwata chumwa cha katatu inde na uiti lakini pisa sionthe ni kuniwanza kuya Masaku Doctors Plaza na German Center na pisa mandawa ila niende na kwekiwa kwa sivitali ni wa uiti wakwa na sio sionthe niende na ukwata kumanza kwa sivitali kuina ndawa ila ngisi kutumika. Mathina la me sivitali ni umbe ni kwitha sivitali unu ina ndawa x-ray machine ya sivitali ni thukuma mwau wetu mwa tala nikienda wisithia ni wakwata service ya x-ray na ile ingine Masaku kwa kuwe ba sivitali service ile sibono cia ndakitali ni nsio sina twina thina ndakitali thina wa kiwu maenda uthinikiwe kwithwa vateki uchonyuwa na wau na kila kivo cha uthambikiu kwa mavinda mwe na ingi mwitataveona thina wali ula mekuwe wa andu maitu nimo makisi otwetia kiwu cha kila kisi vitali kisi otumika kuthambia tuina kiwu cha kuyania leu ni substandard ndi standard ile ya mwau kwa utito no kulia osindu mo deiso siliani wasio ile sele kwitha kwa hospitali alikuwa ni ya udhiba asio ni bena thina bena kiko kingi benda baikiguo na baithegua wesebe mundu ane webua kabakwate ya wau ngote na gua kabawaya ko ni asianga kwa suelilu muno kingi ni ndawa asio ibo wetu mwaka wenza ko bau na boba lilu muno ino ni ngalila ile utumika kunengane uthamisi wa ualama siti wakana mekwenda uiti mbeange kila mewa tatakiwa masani siani kwithwa maiva ilovia sia kukua ni ngalino na lama tena ukwati kuendea na kuomea ambulance tingilita tu ndoya wa ingilita tu na mwatu kama itawa mwe mwene ingilita tu mwatu kama itawa wa ile kana tatu moye ana mbesa lakini ndo wa kwandethia wa kila to amutwa ite taibite ingilita tu aenda kakuno ya mongo aidita thele lwa mbesa iti na mbesa nini na ibie ya keli rasio kutwika itu sio kya pise ya mungo tu dio kuna ingi 20 kuna imenjini na nyino ketla na complain na sinye ndi na mbesa na imwe ni wetu na tumiwa bisine baya na moka mewa matutwa emana. Senator wa kaunti ya Masaku vaya nda serikali ya kaunti ya Masaku ikithikana uitini wa ila na muno kusisi alama vinyeo ni mathiema uiti na mataisa ukwata uiti maikalite sivitali umamanthe wenzito nyao matethia kwenda ndawali vitaku awa ume complain kana ndawa sionthe metho wanza kila ndawa yonthe mekuitwa nayo metho wanza na kulia medsup niki kutena ndawa sivitali ambia ina ikuo lakini nisiukie iso na kwau ni hope kana kumilila uni na kuthina mbe awau mathi waingi mathi makathoenda wakumanza kila kingi na wau alama ile kutwa referral makakunovisa mambia ametwa 3,000 cia ambulance nikana matwawe na maitungwa na kila kingi x-ray ya baka ngundo level 4 ni mbanangi kundi wiani na kwa uwa wau nimeuthinika embwa nimekwenda kukunwa visa nikana mwe matwawe mekiwe siuma pea wau angi meba mena more than 4 months kie kwiki wa chuma na ndaizo kiki wa nundu we mwene itwa 45 cia chuma na ndena sio na wa musisia mwogusu uyithi ndena mbe na ndena etina na serikali ya Masaku no thailo sisia ni babala thaile kutethia nikanokethia kwa alama metona ni maive bills sio na maikata for their bills lakini ala matetona matena mbe na matena etina na mo matethewe nundu na andu maitu kila mundu yeteza ni yake atita maneso ya oto ikulia uwina wolonga ngweno kana wo maikaende na uthini avani chauya nethia andu aingi muno byu mataite ndengu sievu na ngima
na maineso yana makulia niki liuo mutanesa ya kukoviko nayu mambia liuyo timu kange one na ndwina ona kakanuka kamunu nikanokethia wina kasama mundu tona okuya kwa sisi ai governor sisi andu ala mekuwa liu wa masibitali mau woneza withie ni maya nikana maikaomiwe ni ndawa Paundi ya Masako nyene Toboni Mutesia Hospitali kwa hivi Chafu wa kilibiri chafu. sasa kile cha fresh